Chano okay. Ngiyanamukela ehlelweni ngezefundo. La ngena namhlanje kuphi la kufinyela khona le video egadangisweko ngaphasi kwe-channel INDEBELE TV SA, ihlelo elithi ngezefundo. Namhlanje bakwethu ngithanda ukuthi ke sikhulume ngendatjana. Abanye bangathi indaba efeature, bathi indatjana ngelimi lesiyeni sithi short story. Ngaphambi singakhuluma ngayo ukuthi ihlolwa njani, akhe sikhulume ngokuthi isuselwaphi, ithoma njani. Ngesikhuwa bathi kunento ekuthiwa yi-idea, and then ngeSindebele singathi mhlambe imbono. Uyithola njani imbono yokuthi ungatlola indatjana ekungeyakho na? Kumbuzo omkhulu loyo. Zinengi indlela zokuthi ungathoma indatjana yakho uyithoma uyihlahlele namkhana ungathoma ukuyihlela. Ingakutsho ukuthi kokuthoma ungabona isiga senzeka, ungathi uhlezi nje ubona abantu bakhuluma kunento ebangwako, uthi uyayicala ngelihlo elibukhali uyibona uthi into le musi kuhle kuhle ingaba indaba. Bese ngoba mhlambe ke awunalwazi elipheleleko lokuthi isukaphi yaphi, ungathoma uzakhele indaba ngokuyisusela ehloko. Kokuthoma lokho. Kwesibili ungafunda iphephandaba namkhana ungathubukela i-TV, kube nento eyenzekako namkhana kube nesiga esenzekako endabeni e-TV, namkhana ufunda iphephandaba bese uthola i-story esitsha lapho-ke. Kanengi-ke bakwethu indatjana efitjhani, indatjana nangithi indatjana efitjhani sengikhuluma kabili. Indatjana kanengi sisusela esigeni esithize namkhana ekulumeni ethize. Into evane yenzeke lapho-ke yokuthoma nasele angithi mina mhlambe nangumsana ubekanomuntu athandana naye, bacabana, abantu abasacabanako basararene, umntazana lo wabetha umsana loya ngebhodlela, umsana loya wafa. Ithoma lapho sekungaba story. Na ufuna ukutlola istory kumele ucabange ipilo ukuthi ipilo esiyiphilako thina siphila ipilo enjani. Kokuthoma. Kwesibili kumele ukwazi ukuthi na unesiga esithize ufuna ukutlola ngaso, ungasithatha isiga leso usenze isiphetho, namkhana ungasithatha isiga leso usenze isingeniso, namkhana ungasithatha isiga leso usenze ihliziyo yendaba. Ngamanye amagama kube sitlhori namkhana kube kulapho kwenzeka khona indaba kuhle kuhle. Asithi nakho-ke kuyavela ukuthi umntazana ubethe umsana ngebhodlela wafa. Nawuyicabangako kuya ukuthi ufuna ukuthi ikhulume njani. Nawufuna ungasuyithathe ithi njalo nje, uyithathe uyakhe ekuthomeni isingeniso sakho sithome ngerarano. Ngamanye amagama kuthome ngokuthi mhlambe sithole umntazana lo atlhoriswa lisokana namkhana umsana lo amphathi kuhle, amtshela amala or amenzele ezimzwisa ubuhlungu, amlimaze ehliziyweni. Kuthi ngokukhamba kwesikhathi mhlambe sithi isokana liyatjhuguluka, lithoma ukumthanda khulu, lithoma ukuyelela ukuthi udade lo limphosisele kanengana. Bese isokana liyatjhuguluka, litjhuguluka nje. Ngaphambi kokuba litjhuguluke sithome savezelwa isokana linehliziyo embi, savezela isokana liphatha udade kumbi, sathoma sazonda isokana elikhulu. Kwathi ngokukhamba kwesikhathi izinto zatjhuguluka, udade watjhuguluka, wathoma kwaba nehliziyo embi ngoba enziwe lisokana lemhlambe. Dade uthoma ukulwa, isokana siyalibona-ke mhlambe-ke selitjhugulukile, lizama ukulungisa imphoso azenzileko kudade, kodwana udade solo akatjhuguluki. Ithome-ke sithole udade sekatlholisa isokana lakhe, sesithoma senzani-ke, sesizonda namkhana sihloya udade loya, sithanda isokana lakhe no. Kungasikade kube nephutha elincane lenzekako bangazwisisani kuhle ngekulumo, udade athi uyamthusela ambethe ngebhodlela abhubhe. Dade-ke sewunendaba ungayicoca lapho. Nawufuna ungayenza ukuthi udade lo kube nguye otlholisa isokana. Nawufuna ungasuyenze ukuthi sivezele ukuthi udade nakakhulako ukhule atlhoriswa. So lento yokutlhoriswa ingaphakathi kuye, ayikapheli. Ukuya nokuya endabeni siyithole sivele ukuthi udade lo utlhorisiwe, akasathembi indoda. Mhlambe sithi mhlambe-ke bekakatwa, akatwa ngumalimakhe or akatwa ngomunye umuntu ekhaya. Ukhula nje, ukhula uzonda amadoda. Ngoba-ke empilweni kunento eyigandelelo ngasikhathi esithi peer pressure, thola ukuthi abangani bakhe
bayamrhantshela mkhana bayamgandelela bamfakela igandelelo lokuthi azithwele isokana bese aswaphelise athole isokana kodwana emaswapheleni bararane banesokanelo bese kuba nesika sokuthi mhlambe abulala isokanelo. Ziningi izathu esikaziveza nasihlolako kodwana engifuna ukukugandelela namhlanje ukuthi nawuhlolako ngaphambi kokuthoma uhlole kuhle ukuthi uthole indaba yakho ukuthi ufuna ukutlola umdlalo ngani, ufuna ukutlola indaba ngani. Nawe ufuna ukutlola indaba ngezamathando, hlala phasi uqala abantu abathandanako, uhlaziye namkhana utsenge kuhle ukuthi abantu abathandanako baphila ipilo enjani, ngimiphi imiraro eminengi abaqalana nayo, ngiziphi iintjhijilo ezibavelelako. Ubuye utjhejisise ukuthi esikhathini esinengi ngiyiphi into engatjhejakaliko eyenzekako. Bakwethu engikwaziko mina njengomtloli, izinto ezenzekako ezinengi siyasaba ukutlola ngazo. Kunezika ezinengi khulu ezenzekako sisaba ukutlola ngazo. Manengi amasokana adliwa bentazana imali, thola isokana selitlhaga liphila kabuhlungu ibeni beliphila kamnandi ngoba uhlukene nomntazana. Umntazana lo uthoma amariyadlana uyambophisa bese isokana liyadliwa. Abantu abakhulumi ngayo. Manengi abentazana babetha amasokana batholisa amasokana kodwana kukhulunywa ngayo, kukhulunywa ngazo. Ngiyanilotshisa begodu ngiyanamukela. Ibizo lami nguBrian the Legacy, the man of the match, the man of the moment, wehlelo umkhanyo kwaNdebele TV SA. Mntwana kwethu siyakubawa manje ukuthi silandele lapha ekhasini lethu ubegodu ubuye usubscribe to our YouTube channel. Nawenza njalo mntwana kwethu uyasisekela begodu usinikela amandla ukuthi sirakele phambili ngendlela khona. Ngiyathokoza. La umtloli ngomase ukuthatha ihlangothi khulu, ngomase ukuba nevalo. Hlala phasi, uthatha umsobo, uthatha iphepha lakho, uwakhe amano ukuthi ufuna ukutlola indaba ngani. Nawakha indaba yakho iba nombono, mhlawumbe ube ne-idea, uyithathe uyibeke phasi, ucabange ukuthi ungakhulisa njani. Njengoba ngihlathulula kokuthoma, sele unombono ukuthi ufuna ukutlola ngani. Kokuthoma umbono wakho ungawuthatha uwenze isingeniso, ungenise ngawo indaba. Indaba yakho ingathoma ngomunye abulala omunye njengoba ngitshwile. Bese iragela phambili ngokuthi iragele phambili ekhotho. Omunye angayithatha ifike ekugcineni, aveze izehlakalo ukuthi umntazana nangabe ukhuliswe atlhorisa, angaswaphelisa abulele umlinganakhe. Omunye angayithatha ayenze isitlhori, aveze umsana atlhorisa umntazana, aveze umntazana abuya nomsana. Bese umntazana lo uyabotjhwa uye etronkweni, aveze ipilo ebudisi etronkweni. Ngabo amagama akusho ukuthi nawuthole i-idea namkhana nawuthole into ongatlola ngayo, kunomthetho okukatelelako ukuthi uyibeke kuphi. Engizama ukukuveza ukuthi nawungabe ufuna ukuba mtloli namkhana ufuna ukutlola, hlala phasi uqalisise ukuthi kwenzekani, ukhethe indaba ufuna ukutlola ngayo. Nawukhethe indaba ufuna ukutlola ngayo, tjheja-ke, khetha indaba ezokunikela ithuba lokuthi usebenzise ilwazi onalo. Ungafuni uzithola utlola ngabantu abathandanako, uthi khange uthandane. Awuzazi iintjhijilo zabantu abathandanako, awazi ukuthi abantu abathandanako bazizwa njani abasemathandweni, awazi ukuthi abantu abathandanako balimala kangangani lokha nabalimalako. Wena tlola ngento oyaziko, utlola ngento ekhambisana nepilo yakho ezokwenza ukuthi sele utlolile ukwazi ukuthi nangelilanga ukhona ukuhlathulula kuhle begodu ukhona ukuthi na uyitlolako uyitlole ngokuzimisela, uyitlole utjhaphulukile. Noma ungaba nethuba lokuthi mhlambe wenze irhubhululo, tlola ngento ezokwenza ukuthi uyizwisise, uwenze nerhubhululo. Lingabi linengi khulu irhubhululo, uthole ukuthi ngasikhathi uyajama ukhona ukutlola ngoba awunamniningwana namkhana awunalwazi. Tlola ngezinto ozaziko. Nangabe umzalwane uyasonda, tlola ngezinto ezenzeka esondweni. Zinengi izinto ezenzeka esondweni. Siyabona amasondo ayakhiwa, siyabona kunobulelesi emasondweni, siyabona abantu bayaloyana emasondweni, siyabona emasondweni kuyalilwa ngapha nangapha, abafundisi batsho bagada abentazana. Zinengi iindaba zesondo. Nangabe awusimuntu wesondo, umuntu webholo, ungatlola ngezinto ezenzeka ebholweni. Nangabe umuntu ocula ikhwaya, ovuma ikhwaya, ungatlola ukuthi emakhwayeni kwenzekani. Akukakateleleki ukuthi
ufuna ukutlola ngento ethize ngoba ubani utlola ngento ethize, khetha imongondaba ama-themes owazwisisako nawowabonako ukuthi la ungakghona ukutlola ngawo. Ngaphambi kobana ngivale ngiba ukubuyekeza godu ukuthi namhlanje besikhuluma ngokuthi uyisuselaphi indaba, uyisusela entweni oyifunde ephepheni, ungayisusela entweni oyifunde oyibone kumabonakude, ungayisusela entweni oyibone ngamehlo yenzeka kusika, ungayisusela ekutheni mhlambe kunento wayibonako namkhana oyibonako yenzekako, ungayisusela ekutheni mhlambe ucabange ukuthi mara kungenzekani nangenzeka nje nanje, mara abantu bangathini nangabe nangenzeka into ethize nethize nethize. Ngamagama ama-ideas onawo namkhana imbono ofuna ukuyiveza wakhe ngayo indaba akube mibono esukela endweni ezihlukahlukeneko. Ungabi umuntu othi mina ngikade ukuthi kuphuma iphephandaba ngifunda iphephandaba. Awa, hlala phasi ucabange usebenzise iinsetjenziswa ezikhona eziningi zokwakha indaba, bese uthi sele ucedile uhlale phasi mntwana kwethu, thatha umsobo nephepha uthomeke uhlele kuhle into zakho bese uyayitlola indaba yakho. Elangeni namhlanje ngiba ukuthi siyijamise la. Isihloko sethu besikhuluma ngokuthi indaba uyithoma njani, uyisusela kuphi, isuselwa kuphi, unombono ukuthi uwenzani nawuthola ufuna ukutlola. Besikhuluma ngezinto ongazisebenzisa nokuthi ungazibeka kuphi, ungabeka esithomeni, kungaba isithomo sakho, kungaba mzimba namkhana kube sitlhori, kungaba siphetho. Kodwana into engiyaziko ukuthi nawufuna ukutlola indaba kukhona la isuka khona, isukela entweni ethize, kusuka kunento ethize oyibonileko ufuna ukutlola ngayo namkhana kunento ethize oyibonako ufuna ukuletha umlayezo, bese uyakhetha-ke ungarhabi ukukhetha isihloko. Thola indaba namkhana umongondaba ongatlola ngawo bese uyatlola-ke ngawo. Bakwethu ngiyathokoza lokukhuluma nguVusi Nanas Skosana umusi kamhlanga ekunza kwagwazana ikomo kayena siyagwaza yazinika ongayithapha idaka lithapha amathumbu endoda. Ngimzulela kwangoma ubona kwaligidi tsekitsako tjharha. Asihlangane ehlelweni elandelako lapho sokhuluma khona ngokuthi nawuthoma ukutlola amano wakho wajani, uhlela njani nawutlolako. Ngiyathokoza sihlangane esikhathini esako khona la kuNdebele TV SA.